Hello teman-teman mana ke ni ke piara teman-teman bakal ada lepas upgrade pada Windows 10 to Windows 11 mana. Okay, ke ni me kuali awe Windows ni dia ke Windows 10 mana ke ni Windows 10 Pro dia. Windows 10 Pro aku tanya bagus dia ada Windows 11 mana. Bagus bantu kira jalan ni ke piara teman-teman mana. Okay, acu kita di pakai le browser ka mana. Ado ye le Chrome browser mana. Awe free lah na udah de pedi tale apa kui na kita lama sih kau mana. Ni kuala la chalo Windows 11 mana chalo da jai mu bulan ni pagi da ga phokul kai mana okay phokul kai chalo Windows 11 chalo mu bulan ni phoko gulo la phala cha mana padba pagi da kai mana pagi da la phala kai nya chalo Windows 11 DX email ISO 460 device mana okay bulan ni phala kai ni ba khu da da operating system mana okay bagi da pha phala da kai ni kai Windows 11 multi edition ka mana phi me bulan ni bagi chalo da khopa me bulan ni la phala ni awe order the language ka mana la ba khale klo ho da ni bagi hi da la pa patu me ka mana ye ka mana kala ba klo mana ni chalo khopa me bulan ni awe ba download da 64 ha mana bulan ni awe ke helali mana helali ko tare ko ba kho de la wi mana okay pe mi ma kwa le pe ni ke be asas phadu nya no da kai ni asas ni order 7.9 GB mana ko be 8 GB ako tane pa computer na ga storage ba u aji mana ke be download da kai de draw ba ni awe sa phadu wi do ko tu ya internet ka aji mo no ko lo la ako da 8 GB nya ko tane wa fa internet ka ba ri si ko mana okay ke dia we download da wili mana download da wili ko tani 7.9 GB lot tili mana ko tani pa order da afford mana wili da we pe ni we ko tani data pa tu ko nya ko ni pa ka pa la le upload mana okay pa ka pa la pe i mana pa la pe pa jo la pe upload okay me bulan ni baka right click ko mana right click ko bani mods mana ni bani chala open na okay awe folder file din bani ke pala be khala mana okay bulan ni baka install la basa ne ke install la yu mana ko ma nyala ni la baka awe address ni baka chala me bulan ni la keyboard ni baka download da cmd mana ke baka da comment pro baka chala enter okay me bulan ni baka download da awe comment ka mana set up mane sala mane product mana uct mane server na ke ba ko chala enter okay awe me la da ka ni chala yes na okay ke ni start dali manaให้ได้บอกว่าคอมเนาะโอเคไม่รู้ประเดี๋ยวไว้แค่ละจำเนาะไม่ละใจบ่ได้เอาไว้ไปชะลอ next มานะเอาไว้เพื่อประมาณจะตอนนี้ดีอินเทอร์เน็ตก็บ่าวมานะประมาณคือได้อินเทอร์เน็ตบล็อกโอเคอันนี้พลาดเราไปราคาได้ไปชะลอได้ asset มานะถ้าบักเลยเสียคลิปไหมนะawe phe to dia read do mana ta khai ne ke da ma order the car mana awe keep file setting and adds the car keep personal file only ka awe na ti ka mana ako ta ni ke yo ri ko lo le ye do upgrade awe da Windows 10 to Windows 11 ko ta ni awe chila pa ko le mana awe file da ki ti app awe ki ti mana ko ta ni me download de awe application de ko lo ma mana ma sa me file de ot mana ko ta ni pag mala pa ko le no adu dito install ka da Photoshop da ti akla ni ko ti khala agom no mane chala next bulan ni me data di ba kho ji je no awe check awe ka update ni wa cho no to clear fe install ni ni de mo la making sure your PC has enough space no
Pada ni patalo rek lek bau khala poin dia. Pemulu mi install ra kan ni ke le tala paranya no. Aja dari hobi ni leli. Okay, awe he tu le toy le no. Aku tani ada ready le no. Ready to install. Ulo ni akera mo settle level hu ta ka ki khala me da awe Windows 11 no. Ke ni ke thora Windows 11 Pro Windows pa file me ke pa application me ni ke da mo ko khala mo no. Di tole pa ta khala Windows 10 pam ke ni. Ke ni ko khala mo no. Aku tani you will be able to use your PC during installation no. Aku tani phela pa install sa to di pa tu pa ta ni tani ba mo no. Pa tu ta ni ma tani Android da Microsoft Word ta ti pa tu ni ba ko tani takla ni pa me to ka di pa me ba yu la ka lo ma di pa ka ta ni chu mo no. Pa ka si ka chu o mo no. Ke dia do tak pe ti ba ye pe ka ba yo. Takla din te pe ka ni mo no. Okay aku tani tapi ta ma ka sa la ta lo. Ko tani di Tado dia gaji mana pacala install. Okay, awal kali ada ketika la nariti mana nariti. Bade di la mini di dia u tila. Dua ni ada komputer aku pergi baku. La mana? Okay, aku dah ni baku kau mana? Okay ni baku dia je kau tidak senari kau budak lunar ya na. Okay kira Windows 11 li. Okay baku kau cuci sana. Okay, nak kalau apa ni software di mana kita lama nama ya, oh alo na, bukan pemai orang kau pemai ada begitu alo, pokok pasal wala setting je na, saya kira we Windows 11 lihat kira lihat mana, pilih kalau property, Windows ni bukan Windows wala pala na, delay ni, Windows 11 Pro na, le terklip install sesuatu ni Windows 10 Pro mana, kena gua install minimal uji mana. Pada ni bakal thorle video test will do delivery jalan mana komputer dia ke agi charge dia agi chala ada tengok ai ola forgi pun dah ola pada ni ada placu ke coba pasal ni install ke dia kira video 11 mana la phola look dia dah ni ke hello video 11 stay kali mana okay temu kalau komputer update dia tadi ba me do update ni update jani mana okay tablet